Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add Core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Na wapensiyo na nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Pages recruitment experts jobs abroad n'amashimerwa mingi n'abatabarusi abona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo mihendo yabo abachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi mu Dubai emirumu kaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirumo yona ahamataji gabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Tugamiza n'amakuru abanyakibina cha NRM abasinjire obururu batandika kwihayo ebihandiko ebirukuhamya kunubo bashire kwatara NRM bendera omukarura kabona babano baza kuhamibwa kwesimba abwa MP omukwezi okurukwija. Notification of NRM Frank Bayara. Cha NRM Electoral Commission ekirukurura Dr. Tango Doyi cyatanga kwereza y'icandiko ekirukamya abantu babo abarukuza kubakwatira bendera omukaruru kabona kandi kino cyoreka nko kubine kwatira NRM bendera hubashikire ubwo bari kumayisa secretary general w'ekibina ari kuza kubatera ho mukono rero bakaza kuhamibwa ekitongole cha NRM Electoral Commission okwesimba ho mukabona. For example nkanyo honorable Kazora Tino wantabarize hano yo muturayibino mwene ubu batarantabarize kandi hati independent bizire kwenda ki so bije abantu babategerize emboko nbaza kuzishanga mu box ecyo kurataho obutwaragaha hati no kuzomu bantu tukagaruka mu bantu bitu abantu abatira karuru bari abantu ba NRM twaza kuzomu bantu echamani ekinkwise abanyabuhwejo nebe nagenzere nimbagambera buhwejo eine ebintu nkabitano twena twabikwatisa hamani ebikubasa kurugama sente buri mwaka baje tuyina amajani tuyina omwani tuyina ebitimbwa tuyine tourism narsebyo burambuzi tuyine na amataka marungi go kubasa kwingama byo kuriya gonke byo byona nebiza kubaje twaba cyo kubanza turonzera karuru ka president Museveni tugumire omu government ya NRM abahamya ko kuba kuza kurondera chairman w'ikibina cya NRM karuru hamwe n'abanyakibina bona kandi bashaba bona bakwenda kwesimba honka batini kibina uko bigito bakatwara ikibina mu misho mbashaba abantu babuhweju west
turonda akaruru ka President Museveni abantu ba Buhweju West turonda akaruru ka engineer Dr. John Bosco Koi Karisa ahabo kuba ninye embera enkurakuranisa y'abantu konka bingi tukabaraganisa bimwe binabagambire no kujya ngunyonye hireyo okugarra hortindo rw'abanyabuhweju batahibanje na government aho katwasibisanja bibiri nk'abanyabuhweju kaunte twine opposition no parliament twine binge bituferire nk'abantu ba buhweju ebishimukano bitufikaho kurwo mu government okurabira mu MP witu konka abo kugira ngo takahikayo takatuberiraka na munongo mu kibina nke cya NRM ekino obwebembezi nka government emwe bituremire mbwenye tekatekere okutahortindorwe kuranga ubuzima zmanagita buhweju kaunte na buhweju yona na government ahabo kwebizo byitu nk'abanyabuhweju twena ntubimanya okugira ngendero ekitongole kya Uganda Electoral Commission ekirukuru rwa Justice Simon Byabakama ikiza kutandika kuhamya bakuza kwesimba harurengo rwa ba members ba parliament 2015 16 kusebiri 10 kandi akaruru katerwe 2012 kukubanza okusebira omwendo kwa kabiri gasha kwa Jimmy Muhumuza Webere Jimmy Muhumuza omnyishengero kazuwe sinjiro yaranjirira kwarukija kwesimba hantebe yishengero eryabukanga North atine kibina ecyayiziremo okurangiriro ku kire yamugumya yakukorra mbuga zegombora ya Kashumba omurubukanga North Isingiro district kandi yagira ngo iki yakikora habwo kubatungira kumanya obwebembezi kwenda ngwaza hantebe yabona rere yabirarumu agerekera abandi konkente beti ya memba wa parliament mucyara government ekatitaho kugira ngo base kubirudinga bakazi kubombeka nabo bakagira amani nisha kubagambira ngo hati kuzira mu byo bwebembezi ko mucyara nyetaga ngo ntebe y'abacyara tugereza ndisho na wabase kugikora byebembera rero naho mubwire bwo mumisho naisha kugirugamo agereza ndisho mucyara nawo habo kwa naba yakuzire umbyo bebembezi abase kugira amani bwo kwebembera ahantebe ndisho Kireya hona yayanjurira abantu ebikoze urwo mu nkiro yeyo bunyishengero kazi obwa district y'Isingiro yombekwa ubutakubayumva amashomero gayombekwa n'ubuzo yazitari zakora konka bagumira byarajyamo kugira ngo kongera uhereza amarwariro nago bagongeramo kugira ngo takareba mu kazi yarwomuka yakayirwariro shahemo yansiraho yarugaho mu mwazo abo kugira ngo ntusibira babantu abijo mu rukiko bayire ko butashemererwa habwe bihagare birukorwa umukaruru kishazereri ya Bukanga North nanguka bukamazere kwanya we ndiyo mumba komere kataka hwira kwa twakarozere ngo tubatorete education form tera karungu zamara kubura bareba ngo abakwani baretera abantu kwema umuntu ngo basaba education form ninye niyo bangwata bansura abantu wari umucome waza kwetegereza nka history kwe kugamba bobu rubwarwa gabuturu wa Bruce Taking center neko zireki ni heri bachifu ni batura okwiba karura karuga rugagata on kaso specifically yo akaruri abantu nibakora ki nibakibira oba mwenda sente okuzihimwa barya no bwaza habakuru tingumanya bakuru abo ndaba haba bo kutegana situ Uganda kandi akaruru nito tukine umuganda barukuza futeza karuru bona bahiga barwenda kwesimba kufayo munongo kukora terengenderwaho ezdirwe hekigombe kikuru ekibyubururu chunka oine diploma na degree nayo nitujakira chunka abotine degree okashoma ebiringaningana na sina ya mukaga torayonjireyo oine kwijana ekipapara kiri kuruga National Council of Higher Education eri kutuhamiza ngebe washomire nibingana na sina ya mukaga obwa hatakachiko ka Electoral Commission nikaza kuhandika barkwenda kwesimba harurengo rwa district kutandikanizo bari ya nyenchakare kandi bamumba singirwa mu karuru ka NRM bine nshonga zitarukushana ezitumire bagaruka nyowe nkanye nangwa n'abahagizi twena tukareba ngo tibyatamburaje so na sharamu na yetororo mu bahagizi mu district yona yakamwenje ndabebuzaho ndababuza ko byatambuyire hamwe mbi mu magombora mbere ndahika no mu byaro bitari bimwe na bimwe abantu baja ngo hano ko ino bururu bwinje ngukonka kubagire kushoma bashomo bururu buke ubu karutwaruje mu kanya kena akeja kebendera hakaba mu abazigo binje ayo nantete gire nangwa bwo kugamba mazuma ganje munonga
n'abantu bamwe binaremeseza akasente kigombora miliyoni hinka 9 zibabire bibire barabe nyuma batekamo akasente bakora ki bakodinga ibintu byacomukaba bakaciye amanuenere mu bigomboro ngeno hatiracho kugira ngo tugaruke umukoti y'abataka batwere abarokuru kuteza karuru no bagira ngo bwahati nebenda bo bona barukwenda kwesimba kutunga imikonero kumara ere kubiciriza kwesimba RC3 cha person ibari kwetenga kwija tukabahandika ushemerire kuba uinabahagizi 20 ku rugaburi parish ninga buri ward kote harumanya biri bya kashatu wowe namagu emirukena uyine kureta abantu 20 ku rugaburi mu rukane w'abantu 9 kuruga ibere bihwire tutandikira kwihempa parazit kwetebekanisiza kugira ngo tandikwe busya mu kitongore cha electoral commission independent electoral commission kandi kuruganya nchakare ibiro bishatu kuza ibiro bitano byo kwezi kwa mwenda tuza kuba nominated narshi tuza kuba tuhandika mu butongore kuba candidates abatongozwa kuza kuronda karuru mu bantu gasha kwa Ruth Nwamanya na Anthony Twine webere abanyamakuru betu arukurura ibyo bwegeso municipality eyibanda nayenda amashomero gongeramani omumpake zo kwayahayana abo kugira ngo niciyamba omweji okurwamo ubwoba abeje 13 kuruga hishomero rya Kibubura Integrated nubo bajwe kiribando mu mpake za music dance and drama ezikorirwa muri Mbara impakezi Kibubura Integrated kahendera n'umwanya gw'11 kandi abakunda ariko bakwasa za certificate nagira ngo amashomero gondira mano mu kutaho impaka ezo kwayahayana kuranzya music ubutereruka kugigera nk'Ibanda district so long time ago up to 2023 wabanda bajyangure kito tugere ki tugene ubwo tuzanankaho yes kubagireyo batwereza izina right from Mbarara ibagira hananka aha regional barugayo bayongerayo baza soroti bari yes okutunga umwanya gw'11 ububire buri obusinguzi bw'amano mbyafayo by'amashomero g'Ibanda omumpakezi kandi abebyo bwegese nibagira ngo ntacetenga kongerwa mwamani dena ahubwo kuzayo urukukora ngo ugirote ngo singo utunga umwanya gwo kubanza konko mezano munonge cyo icyo kufaho cyo kwata umwanya gwo kubanza ntufa wazanote skill ya wagirote abo wazana nabo wihayo mukago eje askurpe kendije kurasiremo nibiri kinana na munana original composition creative dance kandi original neyo mushijo go mukurebaho so tworizeje mnonga waba no huramagara gawe no yehuriraje nikureteraniye wakora je in other words when you are positive you have a positive attitude positive mind you are able to do good positive things konga wasango yaho tano yehurira kubino reba kubino buri kimwe cyona no judginga kubino impakezi zetabirwamo amashomero 9 gari mu Mbaro Junior School kandi ishomero rya na Kivubo niryo risingire gasha kwa Timothy Mushabe webare twaza kumuraho tugaruka Oino mukoronke mbagayo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndizo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururembo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanje mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugera izoba abantu bange tibaregaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi erina chama chayo muhuje katochi yerya mutindo
Katochi alcoholic drink inuzire kandi itari kureta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho ndi Oweno Yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima aba Fresh Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tuguru mu mashanyarazi konka aba Fresh twabashikiriye bateza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya Fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukiraho, tera, noti munana noti, hashatu na mukaga, hatanu na mushanju, ngaga ni 5, eyabusha. Abantu babureje kuzuba mwina tubeta ahagwa katanu ibiro bitanu byo kwamwenda okwija kushaba hamwe n'ibyo haruna kugocijuma nyumanye biri kubaho nyumanya hangi yarikora muje tushabe hamwe kandi tuza kuba tusibire okusaba kuti mutandiko bwo kubanza mpaka kusoba katanu twihebye byaremire kaba moyakana sabure by'amani muje mwene hanga batuye muje tushabe. Attention all medical students, nursing, allied health students, health professionals, and anyone passionate about human health. Running is a process. Medicentia New Book Stock brings you a brand new stock of must-have medical books authored by experts. These books cover essential topics including diabetes, mellitus care and hypertension, high blood pressure for those with disease at a risk and those with patients with the disease, human anatomy, physiology, medical mentorship. And that's not all. Each book comes with a flash disc loaded with education videos to enhance your running experience. This is the perfect time to get your own package and boost your medical knowledge. To grab your copy, call on 0393 248994. Medicentia, where science meets knowledge. tugumizamu n'amakuru kote nkuru omurimbara eyabekurirwe omuramuzi Nshimiye Alan Paul yatandika kurra omushango gw'abebembezi ab'ekibine kya DP bwanyuma yo kutabariza abakachiko akari kwebembera ekibine eki ahagw'emivuyo eyabiro mu kutera karuru akukuronda abebembezi babakatirwe ku ihebero 30 kwa 5 okusya ebiro 3 kwa mukaga ahari Asama Gardens aha omurimbara aba nibenda akarurungu akatirwe bakashazemu batorane abebembezi busya. kote nkuru yawe kurirwa muramuzi Nshimiye Alan Paulo nhaburu bajoro hababirwe bagambira muramuzi ngo bamemba bakibine cy'abahababiri tibakabarebaga mu kibina nubwo muramuzi atikeza ngo tumukwata kamera zito nabwanyuma urubanjoru bageze kusibira 8 kwa mwenda 2025 enshonga yatuma aburu bajoro hababi okuvuga n'abanyamakuru okubagambira cy'urukurataho akacweka akakinana mu position ya kagira ngo ekikwiha omukibina nogwe memba yafa ninga we yahanika akariga omukibina ninga yazo mukibina kindi omu Uganda ninga yabingwa nek ebi byabitaruko ekyo kine na makuru ekyo ntayimengo na koteneza kukireba ngo ekibatire tukine makuru because ekikwiha ombwa memba cyandikirwe omateka kandi kiverkiya sira mu busango n'amagezi kamya kasozi idisi ya nyima dumba twa projects okunona ebisira by'abakulembeze ba Democratic Party okujja wano musango ikirayina mutwera magu era tulowooza nti ennaku
z'omwezi nga 8 koti high court ine ebyo kukola bingi omusango gulegera Edith Byanyuma umwe ahamiriye kibineki nagira ngo akagitamu akiri muto bito kuyabireri hatwe ahabwa mu vyerumu bakangano boxing nibindi munonga mweni harunkwa abantu bakatera karu bakamara ibiro binani nga bitano bategerije uko yakira kamugire abantu bararo mahanda batine byo kuriya bariyo bategerije ukira karu bariyo nibeshereka baridas bariyo nibeshereka eventually kuba atera karuru babwe mu boxing kuba reba baza kwira bayitwasa kwatso buntu nkogo bayenuza kutagurukana bareta abapolisi birukanga no box abantu benda kote n'akakiuka ko kuteze bururu mu ihanga okushaza mu bwebembezo buhereze kutebwaho tumusaba agande mwami mawule banne okuddamu kutambuza ensonga zonna ez'ekibiina ku Democratic Party tumusaba kooti eyo emenyeewo ebyo biteekateeka bye bagingirira ne balimba bammemba ba DP nti babikolera tubabiruka ayali eggulu nze gwe mulaba wano nesimba weggulu era ne bankola ebintu byebimu bye bankola embalala naye kyensobola okukakasa eggwanga ne bammemba bonna across the country ebyo ebiteekateeka bye bajingajinga ne babireeta nti no babikoze byava mu bammemba bategesa baali eggulu tebiriiyo okugeza engaba ya kaadi ekibiina kwosinzira okumanya nti ono memba waffe ajja kwenyigirira mu bululu obw'omunda mu kibiina tebazigaba bo bagabiranga abantu baandipiikinga ne bagaa nti ono katumuwoli tetumuwa eno disitulikiti nkayunga tebagiwa kadi ogende mpiki yona tebagabayo fewafa bama bazifuna twakozesa mukutukutu bamanyi baffe tudiringa n'abayaayi abahona bongera bagira ngo behireyo gukora cyane kiri kubasika okuzahura ekibiina kyabo mu ggwanga lyonna nti DP twafunye hashtag ya rescue DP tusema soko muzika tumugamba twagala bwenkanya world justice olunaku olwale tutandise olugendo olw'okuzza ekibiina engulu wa TV West Susan Chelsea Susan Chelsea munanura Jonathan w'emyaka 38 y'obukuru okuruga omuri Nyamufumura omuri Shema Central Division Shema Municipality owabire nakora umurimo gwo kuvuga boda boda hari yashobanjirirwe naho kutora bwanyuma yo kutunga butandu atyo akaburwa sente zo kumaraguruza Akagera ku kiruma kagamunanura twashanga byamo mu ibaraza ati nukwe kutugira ngo akatunga butandu ahabiro 2024 bikozwe kwa mushanjo mwaka gw'2025 eyabira twira amagarage kandi kamushisho mutona n'umunda yebaha kunikira amagaraganje gako kumahare yakora senhona nibyo nahirize kutegera umagaragaro ha bakanywa kumutwara mu irware ya sikire tinishinde shinkumanya gamba kwanye gambera tubamara kunyuma rwaro rwungukire konka system z'umutwezi nzasikire na somundana no mu waro wajo munanura yatugira ngo ayino busasi bwinji ishasho mutera no mu munda no mwabakozere mu gace kashirinja system z'ubataratire mu isindi eskushasho mutwahari shoti kwenda kabumu kasheshe kwenda kayaga kijyo mukahati keze shaho mwazi za shamshazu nyerambe cy'umuntu Ruth Agaba mukamunanura yatugira ngo batwira hari imbara Referral Hospital okumara ukwezi kumwe na neshicweka barukuraguza ngo konka ko babuze resente batyo babasibura kandi mbazi yo mutweze yo kureba negora sente nyingi tarumbazi burya hasi yemitware shano yo nkobo biro kurabya mukamize imbazi zira konko ya hasi ngahasigara imbaze ryayigo bwanyuma ya sente kubura ibintu byo abashaho babagambire na nubu omurwire yabira takabireje kandi ko bashicoromuka na nenju yabo yatwarwa umuyaga so kuriya cyutamu hari shengazi baba aho twamushikiza twabe tumaze rebero bibiri kutega umuyaga zakura ngwenju yitu yagenda tubashikumbeye nahise bimurwire ntimbinye ukora cyo abo gahati baboherizo mu irwarure rya Murago okuza kuraguruza mutwe kandi umuntu betenga miliyoni 9 ezibatindeho na 10
yaba yenyine wanga badashikanisha sherishe na namatu mukumwe hagambwa mukini kuhura ni muri kugamera ko wakubasa kuba nayenda kuyamba famileji nabasa kurabira hasume ya 0 wa 2 ashata mushanju 21 Elio mazina ga Ruth agaba amakuru agasha kwa mayiko atwakiri. Tugumizamo n'amakuru koti ya NRM erukumanywa nka NRM Election Dispute Tribunal bwanyuma yo kwezi barukura urubanja hagati ya Beno Mugume uri ahabiri Mbarara City NRM Electoral Commission na Gumesiriza Chabwisho uyabire ayisimbire nawe ekire cyabushesha Elizoba cottage yahayo entram yayo. Beno Mugume yarangirwa ko musinguzi wa Mbarara City North Mayor kandi Chabwisho arukamya ngu omwanya gwe bagumwihaho konka yahamya ngunaija kwija independent. Benon Mugume okurangirwa NRM Tribunal okunuwe hata kwa siribenda ya NRM abwentebe yobwa meya bwambara City North cyashazamo byarangirirwe abambara City NRM Electoral Commission gugumisiza Chabwisho nwaine bendera echi nicho cyenja kutuma Chabwisho okugira ngo no kugaruka omukabona cyete independent. Sajya indugambera ngomba hanguzi musimura naza kuchakana ebero 20 byo mujulo byaka nibishoboroka yo mwabaje batitwazo mbwire mbwena bwecho nimbasa no gurukanye terasi kambe wetu linyo amakuru gukurangirira Benon Mugume okwate kimina cha NRM bendera abwambara City North gatangiye kushohora ekire cyabusheshe Elizoba ecyaretera binjira mununga bagizibe okusiba bari kujaguza twayikirira gumiseza Chabwisho asimu kandi ahantu ho yatugira ngo no kugaruka kwesimba nk'independent ikintu cyo kuronda sente cyaje cyo kusara mu kifeya nkihabwa ko bakwiba fera bakabintu bagito bururu bwito bwa tibo bubona bareba yafu muzoni bagire mu zona nangwa na bamwe abatira karura babuma bakagaruka bakora complaint yabo bakugira ngo abunci baruru bwabo babwiye kandi atashiti mwenu joruri ngai bakoze telefera kandi emuneza kufise kibina cyaye narimo nkamya waza kurasa huki enyowe meya kandi nkasiti meya abantu abanterira karuru baruho kandi mewe nyine fraga y'abanteri bandire abambara City North ibandangirireho niyo kuzagumaho awiri y'abantu na nakushwa mu kwabantu buriya nabona aza kugenda neye ya cyadondo nzaganyikijwe mu karuru kandi abantu barize kushwa mu ahakarura kamera Electoral Commission. hati cyasigara twasigara okuzo mu karuru kabona akatebekanitswa Electoral Commission
akanako kwija kuterwa omwaka 2026 abwa TV West ndi Senyomo Gideon. Bibare Senyomo Gideon twaza kumuraho twije n'amakuru agebye muzana. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Marara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Erizuba nzakutayire cyaro mufite ikoza kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Company ya Movite bagitse birungo byora aho kintu kundika mwana wanje kati kuteganizwa mu bitabo byo mushakira ibishaka bitarumwe okutameno barazombe nkohere okweyagora ombero bwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga mu bitabo byo rovera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izuba ryona. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different sized laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. When I'm watching my Kazanyo, Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. wakozesa momo nobu inamani kukushashuje biwagura ulukozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje chintona ari okuteganisibwa na change kandi kiri kuchiraho sente zako wabo ine choro kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulukozesa momo advance ejo niyo momo amani agakuletera kuchiraho. November 23rd, we got an accident here with a bullet, an askar shoots an askar. So in that moment, I ran there to see what happened. I found a shooting guy. According to how we are trained by Prudential and the Red Cross, I helped that guy to block the space because blood was too much, he was bleeding too much. I would like to thank Prudential that guy recovered. Prudential, let's live life together. Turinawi. Makuru agebye msano emotoka z'empaka z'omulundo gwa kashatu ezambara autocross erizoba zatongozebwa ahari Kibega omulisanga empaka eziri kuza kuba muno kuvuga za piki nizija kuba harwa mukagoru ahari Mwesigwa resort omuri Kibega. Umukigambe cy'urukurebero rumuzano rw'imotoka z'empaka mu Uganda cya FMU abambara moto club abatebekanisa hamwe n'abamwesigwa resort abatira mu sente.
arikugamba ha mukoro urukurempa kezi ninga Clerk of Course Dick Semengo yashobora kuzaratwazwe kandi we hape kate hango wajokera mbarra moto club kandi nawe kwija kuvuga mu mpakezi yashababariza kushemerwa no kugendesereza. Ogunuguza kuba umuntu rwakashatu gukora tine mpakezi rukutebekanazwa hari umwese gwa resort Kibega kandi abavuga babanza kwereka mu kuryo bahaya kwerekana amani. On Saturday we are ready as the organizer of the event has mentioned. We shall be starting from here and ending up here. And the rally is going to be around the Rukari campus surrounding Mwesigwa Resort. Mbarara tungire chance impango umuriyo gw'umwaka twaza gusya rally zishatu cy'ibicuro biri gushangana zo mwanya gumwe mugato watungira gw'umugisha twazitunga tuyino kongera kwerinda obege kuza kuba amahanda twari tubweredire ekikunjemeza munonga ejinimbarara bona babashiza batunga kampani ni kwakiza arutwejo ine 14 oine akachere nyenda katera akachere ukagaruzeyo mbara ukagaruzeyo kampara katayikire engineer yintire muninje kakasa nyenda ko yengingane basa kwata speed bibiri na nezi kugwamu ariko bakanaka kari so fast kare nikweni kubasa gamba jambu nyenda kutambura ho mwanya tujja kwera ne mukazi mpaka ne pichi tujja kusoka pichi na mala twina ko enduro pichi zigende zibavugira bali eri musiko then we zina avayo tujja kubera ne motoka zino kuga kilomita 7 bali kuga kilomita 7 mungi aba TV West and Aloysius byamukama webere Aloysius byamukama akachiko akarukulemsana y'amashomero abichange cha baka fiasa karajire ihange rya Kenya okubasagaruza Uganda ekikopo bwanyuma yo kushanga mu Kenya ekatwara ombehenda birajiro ekinikije obwanyuma ya Uganda okayo kwetombuita obu Kenya yaranjera kuniyo yasimbura impakezi omizane ya bitekanisibo muri Kakamega esande ehwire ubwanyuma ya Uganda kuhereza yo kwetombuita Kenya kutwara ikikope kandi yahendira umwanya gwa kabiri. President w'ekibina cya Fiasa Justice Mujaka hakachiko k'abantu batanu kucondoza kandi aba bahereza yo kucondoza kwa bahi bashangire ngo Uganda ni yasingira ikikope ki niko kuragira Kenya kuhereza ikikope cyo butarenze yashanje n'ibiri. Omumpakezi za Sande bwiro mu Kakamega Kenya Uganda katunga medali ya gold 15 kandi Kenya yatunga 13. De Rwanda yabe yakashata ne medali 2. Bit Kenya kerangira nkaba asinga bwanyuma yo kwegitara he medali y'amashomera ga primary ekiro kwenda amateka. Eki nicho manyisa ngo Uganda yasiye mirundi 5 kuratinira kusingura ekikopechi bwanyuma yo kutandika kusingura umwaka wa 2019. Aba TV West and Aloysius byamukama. Aloysius byamukama webare amakuru agabye mzano ngo gahendera agacenjire ahabwe kireke ntukusima munonga yogumere ni twa TV West Serena nuwamanya Sunday Brian nabanda twakora nabo ntubendezo kurara kurunje. Eshaha zabisha tuzikino na all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could be double or buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or
000 star 21 hash and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kushibaho France Uganda ekitongole ekirize okuhereza amashanyarazi g'izuba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwishaho amashanyarazi ga solar agakwesigwa omuri buli kitengo kyawe kyona oyine bogoka ntaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanjye okagaruka meshahara zanjye Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensiyona bwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko program okumbereba msibeje basebo nabanyabo abakundeba yaha hati embogo ni yero abakikuru banje nyenda kubaretera embogo munywe mubeje magaraganyo muterere obwine arasas obechifuba nchiremera hata bano muchumuro bariyo barwire buguna barwire buguna bana nebeyagura bana enda abo kwatu bariyombaza kurya ibyo kurya byari bari batakurya umuka kamwe kahunga nebihimba hatabaza kurya nyama zebishashu hatabaza kurya amahoro gasicere please the only solution cyo kubasa futayo chikafutereza nembogo kumbucha ninga habo mixture nabo ico kachupana sirinji 10 France Uganda n'amashanyarazi gijoba no gataho tigarara abamashomero baba factory aba welding abenkoko muzeyo lower Sachura Road Mbarara City Tina Events no banka abine mega tent bakubasa kuhereza okakora majeniga ugona wabanaenda kukola launch abaferirwe nabwecho at mega it is the way to go Mbaguta Street Mbarara City Central Market Building lock up number 17 naba ninyenda kubuza Trentu Rugombururu bwa seke ekintu cyona echoraze kuzamu wishemwe otware ovunanizwa kubuza deka kuzo one time ine kosina beni shoma my best man yambuza ati no muntu okumanya ejikose yo kushoma arajigiga owagishomere ajine mwesenti akagiga har kivuze cyo na hatsinka kigaruka mu mwechi ni worabo okubanza so nchimanyisa whatever we do toshemera kuba kugira ngo ni wabanza kuchikora kora yo no mwana mushomo nashoma satano kose no mugambiro ho owarijiremo abantu they are spending billions and billions of money kuza sake my question is sake omaka nesta memory ndenga is it a matter of jangu wastamana president kando kochi koro wori omusomo you should avoid kwemanyiza abantu bakuru bahura abuko muntu mukuru abastamere nawe bihire muki yiwano jangu wastamana president umwafrika wastamana president ngono mutensa benefits nizi no kiza cyaba parliament no kiza kiba minister abakustamana nawe every monday mbatunga sente zinga abo akino spending sente nyingi okwezi mbakwazinga benefits nizi so that you fight konganya wanchindebetera abantu baremenda kuzaseke ekibabire nkibatwara tubaratungire guidelines otherwise you zile sente tokubatsa ku spending kansara wagomborora echuk spending sa milioni 10 really kansara wagombora akwereza allowance mtwarebi kansara wa district echuk spending sa milioni 50 no chikemirundenga hi omumwaka and how much money are you spending
So how are we going to fight the devil of poverty? Omuzimu gw'obworo ntuzagurwanisa tuta omuntu gite nyawe yenda kora mukumbireba nokora okumbireba nobanza wambuza kumbireba ine advantage mpamushada kwingana ki ebirunje biri mu nebi dino buni kuiza ko kurwana kutuge tugambo ejo kora kumbireba akaninyendo ninyenkumanye biri mu program eje so otareza koza post y'omuntu otaburuza birajirum nokwe kubireba iwe no bireba okumbireba yaba ni kukibaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisyaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona oyine bogoka ntaba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko Zakutayire cyaro mufite utosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa Ombirobira imanda stazi mwena zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbi konkebere abakugu omukampani ya mufite bagitse birungo byora aho kintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa mufite habo nerwo mukushakira ibishaka bitari umwe na rumwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagora ombero gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga mufite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya mufite okweyesiga izoba yona Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Letungire kabo the super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na networka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri hariwe. Turhamwe amashemerero gito tigine kizivira. Amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa. MTN nerebero Uganda Communications Commission. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. Nehinda. 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 Yenda kwakira omwabazi ogu omu program eyatuhanure program nsetanije no kwezo ku okwamwenda tubantu tuganira hanshonga zitari zimwe no kuhanura